Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Uba RB Sedap ubri Presiden jong Riboy District Sports Association menta ka janmit ula shime ne jing pon bana ba namar ka jingya tengku ki kam ki ba omla ban kiar ba jing temu ban penlong ya jingi lekai final jong ki arteli ki lempong lekai football ki bagane ka kenhun kala penyat ya ka sedang nandu benai nailur arhajar arpulai kini ki lempong lekai ki de ki tim kum ka Riboy Super League bat ka Riboy General League ka RBDSA kalabu ban penlong ya kini jingi kon final ha ka khat khandai terik unopra arhajar arpulai Henry lepen kenria no ikni jingi kon final ha ka arpuai terik unopra arhajar arpulai hamadan dihar kaban sedang nadu kapor khatwe bejaman stem kumban syukado bagane lempong lekai football ya kepala peniat da ka RBDSA kede ke bagane kenhun ke jupan long nakapor sakapor bat ka ladu na kene lempong kini oban let lekai sa state league ya kepala penlong da ka Meghalaya Sports Association Hakane kapor nga ai ya ka jipun pena paiba na ka benta kane ka final jong ka Riboy League kebangila kondok nadu benai September kebangin sepenkut ha kane ka arpuai tarik ha jing isya ka tarik kebangila tu ban penlong ya kane ka final jong ka Riboy League kalong ha kane ka khat kendai tarik benai Desember arhajar arpulai na kidau kebangin melakiar nilara no ya ka isya ka arpuai tarik benai Desember arhajar arpulai but ki chief guest ki special guest baro kebangi la kenbai lupa nadok kamensua kinek kiju but hakaju kaporu ngi pempau ju songu yau minister yang ka sarkar Meghalaya i Mr. AL Haq iba hakatu ka khat kendai tarik imlai hindrai nanta kasngi ila ai ka jingkular be inpoi hak de arpoi tarik kumjuru yau ba Hamlet San Doling, Presiden jong MFA, ubala ngilapan baik penwana kat kendai ndai neru ulapula penwana kat poetry. Ni pau ju songo iki brarmu, kumang lapan baik ki kula penwana hak te tarik. Bat kene ka jingela kai hak te sengi kandon artli. Ka wei ke de ka General League hak baga ki tim giban kendu hak General League kalong kane ka Berni Sport Club bat ka Kongri para Sport Club. Bat hak game ke arpat in penyele ia ke Super League kita hapen ke 8 Sport Club bat ke Mauteri Merdon Sport Club ke prize money ke bangila penbait na ke benta kini ki tim ke longkum ni na ke benta ke General League ki job kini yo nyu po hajar bat ke runners up kan yo so po hajar na ke benta pada ki Super League ke job kan yo silap bat ke runners up kan yo san po hajar ke prize money baru ke bangin sa ai hak te kesngi long arlak berpo hajar but kindon ru kiwi ki trofi ki bangin sa ai hak te kesngi kumia ki best goalkeeper nang ta ki best player nang ta ki discipline team nang tangin ai ru ya ki jing ai kuble but ki kenja momento ya gitu ki nongwan pikai kiba klem pep wat kawai ke sindru hak hapot dengan Ramadan ha dihar ngilapet bat ha Ramadan sning bat ha barembang ngila wat sebaiki ngila sim kerteng bat kidon katu kan ngot ki ya ba nginsa ai ki kan jaji ai snow bahai sa kini ke riu sport ki baju ki bom jupep penwan sa ki ngila kai football teka dor tiket ke bangila penbait na ke office jong RBDSA kalong san potengka ka bayrung bat ya kene ka bay tiket nilai syania haka dihar Sport and Welfare Club bahkan peniat hak te sengi final bat kia game kan sedang nadu ka kadwe biji bat ter kindon sibun bah ki program hak te sengi bat ka jingkren ya na ki chief guest bat na ki guest of honor bat ki special guest ka jongi kan long hapdeng jong jilakai ngimla on ong bakin keren suam sedang lane habakut ndengin pej hakano ka por ka ibiang hak tak poringin ay ki bakin keren dengan ay kublay pi baro ki lok ki jor ki bala ki ba sport ki ba yang football kamtam ki bala community bangin penlong no la syai ka sengi khat kendai tarik ndena ki dau bangim la man kiar nilara ya ka syak apu te hak apu tarik ngida kerpat ya pi
Toyawan paiba ka jingla ka kan long bi tnap ha bat kan ne ka lik ka bangile ha kan senam arhajar alkulai ka de gestin ka balai la lai senam ngila kendok ya kan ka lik ban ngi skam bangin angla banang kendok syu ha senam ki ban sawan bat kini ki tim ki ban job mata ka senam ki barum syaki super league ki ban rum syaki we ki division ngila pen bet mai ya kerkom ila kai na mata senam arkusau bat ya kita ki jing penmana ya ki jing ide bat ki division football secretary lan ya ka football committee kan sa ai ka jing penmana pai ba ha ka te ka semi final ba ngim nom le syuk kumbale ha ki senam ki baladam baka tentang artli ki division ka we ka di super league ka we ka di general league mentangin le ka super league ka first division ka second division berka third division tebat ya kita ki klub ki barung hangta ka football committee kan sa ai yang pernah ha ketika semi final bat ha juga poru nga ai ku play Christmas in advance yang paralog baro ki official jong RBDSA bat ya ki lok ki jor kasih Christmas kalau stangkat tu kan sengi ngilajan yo bat ngin ai ku play ru lupa na kabenta kasnam tumai ka ngin sayo kumbau play ulah kerku ini yang kasnam kabarim ngin sayo ru ya kasnam tumai rengkat bat ki berku jong ku play sibuk